Chisanyi chabudiki misanyi chivo chikwachila kubyanza ni Kanyungusha lelo wadibiji matuku 15 amwenji wa lwishi chidimu cha binu bibidi 20 ni chibiji. Bene UDPS chisumbu cha chididi cha bukalenga mbokoloka kunseka ni nseka 5 ya Kasaï wa kudidiba jijanza kupatuka katanda kabeka mwanga miabi lupatapata ni chilenyi bavohu biye bwa kusekelela ta kwanyina ni kuvuluka mvula 40 adifukibwa ya chisumbu cha UDPS kacho kuchidimu cha chinununka machitema 70 mukulu ni chibiji. Biheta Mwadiamvita milwa kacho kuchidimu cha chinununka machitema 70 mukulu ni mukanda munena wa mabeji 50 ni abiji mufundila mufomo butu mwena bukalenga bwa kwa kujina 10 kajima ni dinu ishilangana dia mayi kumusona. Bipuita 13 mbivwajile dikima kujata bibowa ekuchencho mukanda eu mubyobi echene chisakadi wa mulumba ni kabene kapita Shabani kanana chongwa minanga makanda mpinga ngalula mpanda njila kalamba kabwaji lusanga ngele biringanin mugaruka ni bakuwapo biji mu 40 mbya bunyu bulelele UDPS mwikala mukajiwa kumbelu nungu kadi wa malela mavula ni bana benda batangala kabulo babujima. Kabombo Mwadiamvita ngoyu mwana wabachisekedi chilombo mwana wa ntambwa nyonga muhaka ni luhehela wakwachika chihabunyingela ekwele ichibelu kundeka ni bena dienda mwakobokela bakwanga bamwele wa yombo mwafiki yimu dituku dia mudi alumingu matuku 13 amwenji wa lwishi chidimu chidi hanshechi muluiji lwa dinemeka dilomba dia mfumu wa chisumbu cha UDPS difundila maha a UDPS mukongwa mungalata padisekelela mvula 40 ni jilongolo dia milambu ya didi dia mfumu. Kabombo Mwadiamvita chia hayi mwene chanse chihehela ni mudi wani bana babu jilolu dia dialumingu UDPS wa muchimenga cha mbujimayi wafukishimi mwemwa bwaluka bombi kahata ntente ni mabala abatoka kava mubyanza UDPS dia hambelu mukazadi kimwina bwalu chada michochi ni chimana nukujile nga yachi tulu tuwa mmenchani masungulana nukumpala wetu muntu watetu kuambila bantu Kabombo Mwadiamvita tuba mani ba député bo mufukilo ni mwenze kwa UDPS ki député nyeyo ko député muhite uto kabamba kwenze bihite bito malonso adikutwenzele mimpa mtoshile nzumuneo ijisanju mune bintu byonse bikunga. Kabombo bayangomba wansenda wedi chanza kumposu ekusumba ngombe 5 misaya mubukalanga 40 wakachebenze UDPS ki 40 euro ki jifeste jinenenge 40 ki walbuhele to 40 Fédération Rurale du Kasaï Oriental kumakumbwa ki Mwadiamvita Kabombo DG wa journal officiel mwana wa munzu 40 yutu tufete kuchile ni Fédération Mujime Rurale du Kasaï Oriental mbuji vadi 10 mbombu nzolulukama milondo ya mala alututu anyimenya akahumbu ivoho chisungu chochi chivo chawela mukolo udishindilamu kadi bantu dia ibintu bwalubula babu dia bantu lukanulumwa kalwena mwakudila kudiboko. Kabombo Mwadiamvita uva mwele lwachi kudi mwakunyenda lembi ayi wilimu ya mumuleji mpala mukasayi mutoka kava Bushaala to wenu anu wa moyi mulenga gi Kabombo Mwadiamvita mulunda wa Felix Antoine Sredi Chilombo nikela kadikala ala hadi nyama munangi wa bana babu mubulelela ni muntu wa kutompanda bwantungulukilwa misoku yetu.